Kul man kana kul ya kul puade Muhammad makada puade kul puade Muhammad makada man kana duwa li Jibrila nigi angka mewa bali Jibril nigi angka mewa bali malaikat Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bismillah napa nurungi ya nigi mewa bali Jibril apa majapun dari itu malaikat Jibril napa nurungnya kurangi riatimmu napa nurungnya kurangi ala qalbika riatimmu biidnillah nasaba iluna kung Allah Ta'ala musaddiqan lima baina yadayhi patongan kita angkeri pallawangan riolona Yahudi ya patongan kita angkeri pallawangan riolona Yahudi ya kemudian wa hudaw wa busyra lil mu'minin andrangi mancajitoi ritu afati ruang wa hudaw wa busyra lil mu'minin andrangi mancaji ritu wa hudan afati ruang wa busyra lil mu'minin dan niya mapacat diurio lil mu'minin risininna atau matapoy dan niya mapacat diurio wa busyra lil mu'minin mapacat diurio risininna tau matapoy ya maka dia penjelasan guru tau koe yer Yahudi pada ko din napuji malaikat Jibril din napuji bi ya ni ke pala malaikat napuji malaikat Mikailu malaikat Mikailu napuji ya magi malaikat Mikailu napuji bi nasabero malaikat Mikail ya alena malaikat mabagi dalle paturung bosie matur angingi jama-jamana malaikat Mikail ya iku nasa malaikat Jibril malaikat mapasi salah-salah malaikat mapasi salah-salah ya malaikat dia nama kanja gangkana turun ya nelorengi ipudai ro Yahudi maka dia itu malaikat Jibril yena tu malaikat paturungi wahyu ya lena tu malaikat paturung wahyu ya lena paturung wahyu ya nekene paturung wahyu kecuali elona pengalat Ta'ala jamaah dimuliakan Allah jadi ini salah satu dari persoalan dari Yahudi akan turun ya turun apa hikmahnya di sini bahwa Yerupung Allah Ta'ala angka malaikatna ya angka malaikatna ya sang itu mega tahu ya sang mega tahu mega pijing ya sang mega jing mega pi malaikat ya make ke malaikat ya on regana malaikat tasid di tahu dua malaikatna tu tasid di tahu angka malaikatna tasid di tahu ke malaikat narikuan kato majin ni napa matinro gena telu narikuan kato majin ni yolo napa lo matinro gena telu malekana jadi ni gini kita majin ni yolo napa matinro angka telu malekata angka malaikat mika rakib dan atid angka to malaikat na to supung Allah Ta'ala mewa kisibau matinro ya iro malaikat na jaga iki
Itu malaikat dia na tinro. Na jagaiki. Ya, na jagaiki na reko. Ang kato majin ne yolo na pumatinro ang ka malaikat kutu jagaiki. Ya, ero kanja na reko ang kato. Majin ne yolo na pumatinro. Biasa yang kemakundre makada. Piko gani kumada ulang pulang makundre. Melo ki majin ajene ki. Tabe ini makundre na reko mada ulang pulangi ajene ki. Tapi orangnya jene, tak tania jene apa tarakade satania. Tania. Mak jene ni wakata mak jene na karena pungal taala. Wakata mak jene na karena pungal taala tak kada wakata mak jene patarakade sebice de. Magna sabah halangangi. Ya. Jadi paci-paci ngeleta itu mak jene setengah pacing otak kale. Paci-paci ngeleta. Jadi itu adalah salah satu litabudi sana, jenne litabudi, ya. Jadi oleh karena itulah tapak biasa, ya, tapak biasa. Nareko angka tahu, nasale bolana, membaca Ayatul Kursi, nabaca Ayatul Kursi, napa nasale bolana, 70 malaikat tu, 70 malaikat dampingi. 70 malaikat dampingi dalam perjalanannya. Ya, perjalanannya. Jadi tabi di mana kiadit? Dari kumelo kisale bolata, loki logalukta, melo kilo pasai, baca dulu Ayatul Kursi sebelum meninggalkan rumah. Ya, baca dulu. Ada kupur ni baca Ayatul Kursi, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Magai ni kana misangi dalam perjalanan itu dari kota Malalo make ga wadingi solangi ki dari kota Malalo wadingi kendaraan ka tanesi di lapo tawi di sini lapo dalam perjalanan si bawa ki make ga tahu terdengar gaganan waktu no Malalo terdengar gaganan itu dari kota Malalo make ga loki pas saya lagi make bahaya. Nih bang ada tahu ini ada, bodi kita pelanya peringarana, namanya hipnotis asana. Di tengah-tengah bawa tapan, lanya peringarangi, ya, ya ledina dari kau belanca, ya ledina, mana kata pelanya peringarangi, lanya peringarangi. Jadi megala ada bahayana, makanya napo boku ke punggala ta'ala. Setiap akan meninggalkan rumah, pakanjaki lalu peringarata, pakanjaki sikirta minimal. Nari kudeta pala itu Ayatul Kursi akadeki bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Desi tapala iru bismillah ki. Siapa tahu namun dia itu apa lagi? Bismillah ki, Bismillahirrahmanirrahim. Iku Bismillah dia tak apa lagi? Mati bawa ni. Nama Bismillah dia tak apa lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu Bismillah mereka ada. Meloki pakai sandal tak Bismillah ki. Bismillahirrahmanirrahim. Meloki mak baju. Bismillahirrahmanirrahim. Agi melo tapi kau Bismillah ki. Ya pakai jaki. Magi nasabah maka dia Nabi tak ni gini tahu anu penting melo na pamulai nadena bismillah fa huwa aqta mapattu pole di barakai kanjana dari ketemu bismillah agi melo pegau melo ki ma baju ma bom melo ki ma sandala melo dan lah sebagainya bacalah kalimat bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.